Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV1, nizera ko aho muri mumeze neza. Nta kindi ureba rero nuko uri kubona Dr Nsabi ndetse mu mubiri we munini cyane wari wambaye yiteguye kuba yaconga ruhago. Ni umukino wahuje ikipe y'igihugu ya RBA cyase ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA ndetse n'abandi bakinnyi cyase n'abandi banyamakuru ba siporo aha iwacu mu Rwanda. Benshi mutangiye kwibaza muti aba banyamakuru bigwa basesengura bavuga bati uyu ari gukina gucyango nibwo igitego cyari kuvuka, bo ubundi iyo bageze mu kibuga bigenda biti. Abantu benshi mukomeje kugenda mwandika ibitekerezo muvuga muti ngo aba bakinnyi ngo abanyamakuru ngo icyawo ni ukuba bakogeza ngo icyawo ni umunwa gusa. Ndabinginze rwose mumuretse kusetsa abantu muri komenti, ariko uko ubibona ni abanyamakuru babyibushe cyane ndetse bari baje kuba bagabanya amavuta, ariko nanone kandi bari mu cyo basaga n'umukino wa gicuti. Mbibutsa neza ko uwaruherutse kubahuza byaje kurangira bakubise ikipe y'igihugu ya RBA ibitego 2-1. Ni umukino wabereye muri RP Kigali cyase Rwanda Polytechnic Kigali hariya mu mujyi rwagati, ndetse ni umukino wabereye hariya mu karere ka Kicukiro, aho abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya RBA cyase ikigo cy'itangazamakuru cya RBA cyakinaga n'abanyamakuru ba siporo aha iwacu mu Rwanda. Wakibaza uti ese byagenze bite? Naratangira umukino rero wibuke neza yuko Jean Claude Kwizigira ariwe wari umutoza ikigo cy'itangazamakuru cya RBA ndetse akaba ari nawe watozaga iyi kipe, ndetse Dr Nsabi muramubona neza. Benshi murimo mugenda mwibaza muti ese ni gute Dr Nsabi yaje kuba yakina muri uyu mukino? Mbibutsa neza yuko Nsabi akina mu ndamutsa cyase abakinnyi b'itorero Indamutsa. Rero ni nayo mpamvu Dr Nsabi yaje kuba yakina muri iyi kipe y'igihugu y'itangazamakuru ya RBA. Rero abantu benshi mukomeje kugenda mugira amatsiko mwaza muti byagenze bite? Reka mbatangira akavideo namwe mwirebere uko byagenze hariya muri RP Kigali College. Werekanye urwego kabisa. Yani zone bu. Apa sih? Arachira tokus. Ya nic. Tira mon chat. Tira mon petit.
nizera ko rero murangije kuba mwakirebera uburyo abakinnyi cyangwa se abanyamakuru ba siporo bakina mu Rwanda. Ese watanga iyihe komenti? Wabonye bande waruzi? Nirinze kubabwira amazina yabo kugira ngo benshi mwemera ngo murabazi, ngo mubaza amasura ku yandi, muze kuba mwabyerekana. Ese wowe urabona aba banyamakuru babishoboye cyangwa ibyabo ni ukwivugira gusa? Nkuko rero umukino waje kurangira, byaje kurangira biguye miswi cyangwa se nta n'umwe ubashije kuba yabona amahirwe yo gutera ishoti mu izamu ry'undi. Rero akaba ari nuko dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, cyangwa se akaba ari naho iyi video irangiriye. Benshi mwatangaye ndetse benshi mwibazaga muti ubundi abakinnyi bitangazamakuru ese ni gute, ubundi abanyamakuru ba siporo ni gute bo bakina, ni gute babigenza baramutse bageze mu kibuga? Ndakeka urabibonye. Tuzahura mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibiganiro bivuga ku tuntu n'utundi, cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye, yaba ibyegeranyo. Mbabwira ni Sura TV 1 niwo murongo mugari ibyegeranyo mu Rwanda. Ciao ciao. Axel, yego tugiye muri hafi yawe. tugiye mu karere ka Nyamasheke, tuzakora mu murenge wa Bushenge, hanyuma kandi tuzajya ni Rusizi, tuzaba turi mu murenge wa Bweyeye, ariko tuzagera no ku kirwa cy'Ijwi ndani mu Kivu ndani. Uyu ni Axel. Turi kumwe na Bright ni hano tuzajya. Umeze neza. Tuzagera ku nkombe abantu bazi kuvuga amashi n'abashoboye kuvuga amahavu. Mwitegure kubona abanyamakuru bazi kubivuga neza. Hanyuma tuzakoreraho n'igitaramo. Turi kumwe na Jado, Papa Jado. Bimeze bite? Bonjour. Bive bien. Igitaramo. Igitaramo twiteguye kwa Kongora, turi kumwe n'abantu b'i Rusizi na Nyamasheke. Badusangiza amashi, batubwira ibyo bya bindi by'abasamyi, batubwira ukuntu badusangiza amasare, hanyuma batubwire ne bihangano byiza byahari wawe by'umwihariko bitari byo hagati mu gihugu. Showbiz nabo bazaba bahari. Abanyempano batandukanye, urumva Mani Marite no hari. Bashaka abandi banyempano badasanzwe bakomoka muri cyagice. Hafi yawe tuzaba turi kumwe na Mbappe. Nibyo, ubu turaje Rusizi na Nyamasheke mu masaha makeya, tuzabagezaho byinshi mu rugo rw'ibukiro nk'ibisanzwe. Twizera ko duhurirayo mu kanya gato cyane. Muri hafi yawe tuzaba turi no mu makuru. Tuzaba turi kumwe na Mama Savera ndetse Ferdinand niki tuzagezaho abanyarwanda. Ubundi ikintu cya mbere ni amakuru. Kandi kuba abanyamakuru nkatwe dusohoka tukajya kuvugira mu ruhame aho abaturage bari, abana dukunda bashaka no kutubona live, niyo mpamvu twaje turi team ukomeye cyane. Abantu tukavuga batureba, tukabagezaho ibintu by'umwihariko, udushya turiyo, byose bigakubizana kubera byo Rwanda. Uri hari ukuntu abantu bibaza ngo abanyamakuru ngo musoma amakuru gute, ngo se ngo ntumamwango yakantu. Tuzayategura batureba, tuyasome batureba, dusesengure batureba, ntacyo tunywa mani. Muri hafi yawe kwizigira zaba hari. Zaba mpari cyane. Amashuri yazi. Amashi mwaligerere. Neci urabizi? Inyanya. Neci gusa. Rega ubwira. Ibyo ngibyo nabwo warindire campaign musaza byamumenye enyanya. Niho nabivanye. Ye niganye n'umuntu uvuka ku nkombo, niwe wanyigishe mwaligerere nukuramukanya. Bagasubiza? Noneho akakubwira mwaligerere nawe. Mwaligerere. Noneho yushimira umuntu amwe neci. Neci. Kuzigi abantu muri hafi ya Nyamasheke Rusizi baradutegereje. Baradutegereje apana njye